Ole voin hi January ni somthum pakhat inrin ni ania zoram mi puite hena tunlaya ti tilar mai leng puiram le siphirama Indian Air Force ina ram anlak chungchang te po tila sarkarina ram a ho ti tur chungchang ti jong te pon soitaila chumi chungchang chu ZPM media chairman kani angin hei ka tho puite nen zoram mi puite hena thudik tak uluk ta kan zira kan hu dan ron puan chua kan duwa uluk dewin kan zia ka kan zi ang hian kan han chiaranga kan chiar zo nuwa hemi ina ken tel thilpoi mo tak tak te po kan ron soitel don ani kan thiat angin leng pui rama le CP rakhian Indian Air Force 10 hun rei to takatang khan ramlak tumin lo boy pui to a tunlai a hian politics taka in be ina ten kan ram bo ro ka tuam na samaya chumi chungchang chu kan ron soidon ani pakhat na chuan IF te hian zo pui tlang theiriat ram lung leya ram andua The Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 mga malak antumani amaro chu ni thariat sang ni som pariata Ministry of Defense lamin Chief Secretary Mizoram hena zo pui tlang ram anakwer tumchu andu le lowa rem chan lo na awma wangin an ti le lo tu thuan soya chumirwal chuan ram te po zonpui zel turin an ngen ani heti hunlai takhian Mizorama ram au acquire na dan Land Acquisition Act 2016 chu single bench high court chuan Mizoram tan dan man tlak lo ti in anho lai me kania he dan hi Mizoram sarkar chuan Division Bench High Court writ petition appeal number 70/2018 mangin a apila amaro chu ni somthum thlasom sang ni somni pali a chuan thei topin Mizoram sarkar in kota thiam chantumin beima se thiam kan changzo talova Mizoram dan kan man mek Land Acquisition dan 2016 chu nol len alonita ani ni som panga thasari sang ni som pakwa headquarter Eastern Air Command IAF atangin Secretary Land Revenue and Settlement Department hena lengpui airport chevela le lungdai tlangdung a ramdu ang anhu thule DCI zol chu malaturin an hriat tira NOC te an mamo thu an soilang boka Revenue Department chu ni som pare thasari sang ni som pakwa DCI zone hen a hriat thir na pe in atul anga survey turle report po headquarter Eastern Air Command Shillong hen a submit vat turin atia Indian Air Force in principle approval Defense Ministry an mu thei vat nan an du ani additional DCI zone chu single point contact khalama malau la turamo phuna nei turin an ruata hemithila hian technical area requirement te coordinate te chutiang atula tan chuan chutiang amo phur tur chuan MNF sarkar khan alo ruat ani mi somni paruk September sang ni som pakwa khan DCI zol chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command hena ramman po square feet khat chengza somriat panga ani thute in principle approval om to thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lo baren len ania environmental clearance le rehabilitation po engmati thul om lo ti in le kha athonani September ni somni paruk sang ni som pakua hian DCI zol chuan helai ram chungchang hi ram ol man tangkai lo ania environmental clearance angchi po angai lo ti khan alo chol chin fel to ti nani chu thukal zela ni som pakhat thathum sang ni somni a Revenue Department chuan DCI zol chu Indian Air Force 10 an mamu angin NOC lo issue turin a hriat tira
additional DCI zol chuan ni som tharuk sang ni som ni khan DCI zol chuan NOC chu IF silong hena athon ta ani hei hi ni som pakhat thlathum sang ni som ni thil thleng ani chu ti chuan ni thlakua sang ni som ni pakhata DCI zol chuan Defence Estate Office Guwahati hena lekha in ramlak tur chu GPS coordinate tenen survey map leng puile si phiram khatiang man te kha athona ram nei tu tele communities ten atira changa an demand te soipuin meeting hi ni somni panga thlakwa sang ni som pakwa an nei thu te a hriat tira hemi tum hian an claim te lungoi lo na tele ram document le ram record te verify le enfel vek ani thu te ram man tur soifel ani thu tele ram man po atira chuan square feet a zathum te square feet a zan hi somnga te chutiang chuan an soi howa amaro chu atopa square feet khat cheng za somriat panga turin thutlukna an siam to thu te po aziak langani hemi kum sang ni somni pakhat nu hian DC Aizol kuta indoor le malawna tur thunei na sang tak achunga pek ani awangin outright purchase of land le inbiak remzel na negotiation chu DC level hian ma anlo la zui ta zelani Right to Fair Compensation Act 2013 Section 9 le Section 4T dan tlo chanin state sarkar chuan thunei na nei angin social impact assessment chu national security thil ani awang le aman mo thlak awangin danina phal angin SIA hi a exempt ta a ram chu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thunei na pek angin ni som panga thlanga sang ni som ni panga Revenue Department chuan thu achuata ani Defence Ministry IF te hian man mo em awangin section 11 clause 5 in final declaration notice chuama a preliminary work chinfel theinan IF lam hian thlani chung sarkar an nge na ram nei tu te nena anin biak ron engkim an ti fel to awangin phalsak anni ti chuan he final declaration ti tur hian preliminary notification chu ani nu khan ni som panga chungin IF te hian an ti tur hi an ti zo manani final declaration notification chu tura IF le DCI zol dil na chu section 11 nuaya malak turte a felem tin sarkar chuan dan anga hrian masaka du awangin ni kwa thlasari sang ni somni panga khan Aizol DC le kha pena zo ta hetiang hi Revenue Department chuan film khur takin akal pui chho zelani ni som panga thlasari sang ni somni panga DC Aizol chhanna le kha chuan ram nei tu terem ti na tele chul dang te ti felani thu te section 40 clause 4 in malak dan tura soite tam tak zo kim ani thu te soin section 19 mangin final notification chu tura adil chu preliminary notification kha ni som panga thlanga sang ni som ni panga chu ani kan ti to kha khata tanga chiara ni som ruk pani na ni som ni pani thlasari sang ni som ni panga revenue chuan final land acquisition notification chu achu atani ti chuan final notification chu ani ta ka chuan land compensation award cheng crore za som ko pariat noi som si pariat singa sanga za somnga panga chu DEO Guwahati in DCI zol account a deposit to thu ni kwa thlasari sang ni som ni panga a DCI zol a khiat tir chu DCI zol in sarkara ni som ni pali thlasari sang ni som ni panga approval adil ta a sarkar chuan DCI zol dil na chu uluk takin alozir chianga Honorable Chief Minister pompuina in ni som ni pakhat thlasari sang ni som ni panga a Honorable Chief Minister pompuina ni som ni pakhat thlasari sang ni som ni panga lak ania DCI zol in adil angin ni kuana niriat ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in hemini vekhian DCI zol chon order for possession of land chu achua zui veta ani hemi omzia chu ni khat thariat sang ni som ni panga hian DCI zol account na
khor za som kwa pariat noi som sari pariat singa sanga za som nga panga lo lut to kha DCI zol hian sem chua theina thup thuneina sarkarina pek angina neya hemini vekhian asem chuak ta ani hemi chungchanga hian chief minister ngai dan hanta langlok ta ila CM chuan tiang hian not si ta ziaka he thil hi kan hriat vele azol DC chu local pui zui to lo turin hriat tirania thil omzia soifi ani nuwa a document kan kowa chung document te chu en ani nuwa sarkar ma salam huna thil thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sangson ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu tele alei tu inkar thil ani awangin achunga rotna ang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai ro se ti in CM ne na file thlen ma ni somni pasari tharuk sang ni somni panga lengpui le si phiraram le na sumchu Mizoram Rural Bank a an lo thun fel der to ni sarkar ma sahun lai an lo ti to te en chungin le ZPM sarkar huwa revenue department in film khur theang bera akal pui dan enin ani anga kalpui mai ni to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani he thila hian zui tur tam tak oma mi puite pon thil khiat chian hi kan chanvo ani angin ZPM party chuan he thil hi CBI in chui ngei se kan duwa CBI a FIR thelu tur po hian MNF sarkar hunlaya revenue minister loni to pu lalruat kima tuna MNF jer headquarter treasurer nilai mekte Mizoram chief secretary po loni to pu lalnun moe chongo hemiram in leilaya chief secretary engemo chen loni to tuna MPCC senior vice president ni mekte hi CBI na an chui ngei theina tura FIR thelu turin kan nge na ni an thelu ngam lo ni chuan an mani po hian balan kai nge soingam lo an neyang ti in ZPM party mai ni loin zoram me puite hian kan ring hlel don ani an thelu ngam po hi kan ringa thelu ngei se heram a hetiang thil in hial no ma hi mi puite hian thu dik khrengei se kan du ani tin a document chi sang te uluk taka han thira han le kwal hian MNF sarkar khan an sarkar chung khan IAF ne na in ram hi khal ngei an lo tuma an sarkar chung an khal man lo hlo ero Mizoram tan thil lom om tak ani thungani an sarkar lai khan ram hi lo khal man ni se mi puite hian rei tak chu kan hriat po arin om lo ani amaro chu ZPM sarkar alo piang ta hlawa mi puiten thil dik chu kan re chodon ta ani si phir le leng puiram chungchanga aram nei tu te jinga minglang sarzual pani lek kan soilanga leng puiram bi ka khwan puro mingliana ti ania alar khop maya si phirama khian ming langsar tak mai pakhato omboka chu chu pu zoram thanga garden pass number LSC G72 of 1990 nei tu le mi pathum dang an nia heta ming lo lang te po hi mi puiten chik zoka kan zui athap ome tin thil chiang zoka alan theinan heram kai hnoya hian politician ming lo lang thei timayang ain kai hnoi theite te po ti la thome chung te chu revenue minister lo ni to pural ruat kima a minister ni hun chunga heng IAF ram khal hi kalpui ram khal tura kalpui ani puis rammoi explaining board vice chairman ani hian rangzo ka IAF ne naram khal turin aizol DC kha alo nor boka thujiak om vekani kan soitong khan tuna congress party senior vice president ni mek pulal nun moi chongo hi ram in lele khal tur hun chungchanga engamo chen chief secretary lo ni kha niya tin ani kha February sang ni som pakua CS ani chan khan ama January ni som paruka khan chief secretary alu alan tak timayang iron o tak khan heram le chungchang hi ziakin notification alo ti chuak anu lok ni rei lo te chief secretary ron ni zuya ani hian engemo chen chu
a hriat kan ring bok ani ti chuan ram in leile khal chung changa amo phur tu ber chu DC te ani kan tia DCN call tu chu GAD an nia khati hun laia GAD chang tu chu chief minister kal chuak puzoram thanga kha ania ani hian a hriat chian viau hi kan ring bok ani ole MNF sarkar in ram khal tura malak na alo kalpui dan kha alo wal him lo em ti hi soilan le kan du ani IF ne na indor ton na te hi uluk takin kan zir chianga document te kan ena apulunga ram khal tuma apulunga ram khal tura indor ton na outright purchase dan zom mumal po nei mangsi lo ram khal tumna alo ni dan kan han bi ve kan phak tok tokin outright purchase kan ti hi land revenue dan sim kan ti ati hian alo omlo topani thil tul te naw thil dewa chief secretary notification a chua chutianga chon ramjim te khoilai amoni kong zauna tur le engema building han sanga tur an lei ve zau thin ti mai lo chu outright purchase ti hi dana alo omlem lovani chutiang dan mumal be chan tur po om silawa MNF sarkar laya hetiang te hrep maya direct sale outright purchase apulunga kan mizoram leilung IF ne na khal tumna indor na lom hi apoi kan tia mizoram ina inhum himna atana dan thadek mai India independence ma de kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act anti sakhazari somsari pathumina mizo nam tribal te inhum himna dan chi sang min pek te tin Mizoram Land Revenue Act 2013 ina tribal nam tena tribal ram tribal nivelo hena kan khal theilo na dan te tin mizo po ni ma sela Mizoram a cheng an ni lo chuan Mizoram ram an ron nei mai theilo na dan ang chi te khatiang chi sang kha kan nei ani tin tuna ILP kan ti kan ro em te po hi BERF 1873 na min pek ania tin MNF party te an nam party kan ni ti in article 371G te hi an soina sa ema heng te an ka chu hian an lo soi thina ni ti hi he leng puiram IF ne na khal an lo tum dana tang hian achiang khop mai enga tinge an indor hun lai khan outright purchase ti tong kam kha official indor ton na an lo man reng mai le ti hi kan chui chiana kan hu dana nia kha hun lai te khan Mizoram hi hum halbik kan nia outright purchase is one arem lo ni ti talpo voi khat po unofficial communication a khan an lo lan ti lo hi amaka an du ni chuan khanglai hun khan Mizoram Land Acquisition Act 2016 kan ti kha tu thilbi ka chuan man thei thawani khatiang dan man thei a om lai reng po outright purchase manga ram khal an lo tum kha apoi kan tia nationalism keng tu party an ni na po hi tu na tang hen i chu sak to mayang u mo phun na pek tlak an lo ni lo top ti hi kan ngai dan ani zoram himna le nam himna ram himna ti vel hi he anin do na hian soi ve tur po ni in kan hrelawani ti chuan rei tak an lo indor to a ZPM chu kan han sarkar ve ta an lo indor dan kha engma atira kan hre si lawa kan han hriat ve chi khan ZPM sarkar chuan hetianga apulunga kan ram khali arem lo len acquisition dan thar March ni som pakhat sang ni som ni panga kan lo pom tak Assembly House a Revenue Minister ina a lo pom tak khamidan Right to Fair Compensation Act 2013 dan tha hang khan kalpui ni to ro se kan tia ti chon IAF lampon kan mi zia te an hrian yang chu len acquisition dan ang mang chuan sarkar chu min ron dor zui ta a ti chuan sarkar chu uluk takin ma ala a ma zonga kan soi ram khal kan ti te outright purchase kan ti te kha ZPM sarkar hu chon tong kam hlui to
bo to angin indoor na akal tlang chhota a ke ni chuan nam him na ram him na en chungin indoor na kan kalpuya tun din huna hi chuan IAF ne na hian ram kan khal amo ram kan pe amo ni to lovin land revenue dan dik tak mangin defense ministry in form omsa mangin rule 7 mangin state sarkara anron dilanga or anron dil chuan ti nani rule 7 clause 3 le clause a mangin state sarkar chuan kan ho tir theidon chok ani chutiang chuan voina hian Mizoram mi puita in hnialna leng pui le CP ram chu IF ne na an khala ti ang zong kha ZPM chuan phal ve lovin tuna hian dan ang takin him takin land revenue dan tlo chanin land revenue land acquisition dan 2013 mangin him takin IAF ne na hian heram hi a ho tir tur alo ni ta ani hei hi zoram mi pui ne na puan chua kan duwa MNF 10 press conference an kowa thubel chian dol tak soi du si lawin ZPM min bei chiam maya an dik lo zo ko wangin a aw ma sa an tang ni akan nga ya ke ni ZPM chuan he thili top mai lo se thil dik khretur hian political discussion te po debate te po om chho se kan du ani thupur poleng ringot zoram mi pui ne na soya ataka an ne na thu nei na omlaya zoram phat san le si party te thil ti dan hi kan lapuang don chau hei abul in tan tur chau ni ti hi zoram mi pui ten min hriat sak turin kan ngen chau ani kan soinon le du chu ZPM party chuan CBI chui tir ngei kan duwa kan chief minister kan chuan hi IAF ne na ram khal chungchanga te CP ram ti vel hetiang chungchanga keini chuan CM kut fai tak neya kan ngaya kan CM hi rin hlel akaya mo akuta fai lo mo tiangai kan omani chuan kan chief minister dikzia pholang tur hian lipse kan ngamani kei revenue minister ngei po hi lipse kan ngama kan Lok Sabha MP ngei po lipse kan ngama mi puite ma hian kan danglam na kan entirang kan tia kan lo in zor to ngei hian voina hian mi puite kuta tluk lu hi kan ngamani kan hun lai ngei hian helai hian thil ti diklo alo omani chuan CBI hian uluk takin chui sela mantrang e ko nga po enroll an omani chuan chui fia vikro se mantrang ei tu te ngei po tu te nge an ni ti hi zoram mi pui te hian hria ila hetiang anga kan ram mun tha te dan palzu ta khal tuma thu nei na man sual na hi kan rama om to lo se ti hi ZPM party chuan kan du ber ani leng pui le CP ram IF inan lak chungchanga hian social impact assessment kan ti te po section 9 le section 40 dan tlo chana phalna pek assessment ti lo tura phalna pek exemption ani ti te po kan soi to a heta hianin construction of approach road from chimtui pui di bridge by BRTF ti hi sangni somni pani khan MNF ministry khan SIA hi alo exempt to ani tin MNF ministry hun chung tho khan border outpost BOPs within Mami district ti hi social impact assessment hi alo all to bok ani khatiang khan soitur tam tak hi awma social impact assessment sim hi thilman hole uluk taka zirchian nuwa sarkara min exam mai ro ti anron deal thina lo exam thin ania tuntuma lengpui airport lengpui ram le CP ram IF ina anlak tur chungchanga po hian social impact assessment exam hi hemi thilbi clear ta na ti ni lovin
thil dang apo ti alo ni to thinan ti lai hi reta ila tin thil pakhat ZPM sarkarina kan ti hemi social impact assessment ne na in kung kai chi silo amaro chu ram lease out kan ti ram ho tir chungchanga hian ZPM sarkar nu hian the Mizoram Land Revenue Amendment Act 2025 Act number 13 of 25 fa hianin ram lease theina dan thadeu mai kan pulu to a chu September ni sompani sang ni somni panga kha ania hemi omjia chu Congress sarkar lai khan ispat thoram kha hemi ram sarkarin dan ang taka apek na sublease dan ommi silo hian ispat te kha sarkar kal to te po khan an lo ho ti ringot mai ni kha ke ni ZPM sarkar chuan tha kan tilova tuna hianin dan thatak nuaya him takin sarkarin atul ni a khriate tan ram a ho tir thinani hetiang hi Mizoram atuna thil thleng me kania Zoram mi puiten social impact assessment po man ho takin ZPM sarkar chuan ati tira hanti kha man ho takin tilam ni lowin dan ang takin he thil hi kalpui ani